ከኛ ጋር ትንሽ ረጥበና የሚቻለው ባለን ትንሽ ቋንቋ ለማለት ሞክር ለመት ሀሳና ወጣችን ጉዳይ ነገር አልተገኙም ብዙም የነበረው የባብ ወጣት ዘመቶ ብዙም ጥሩ ነው አስተላለፈ ስለሆነ በቁጣው ግን የቻለውን ይመጣል እኛ ጊዜ ስለተቃጠለ እንጀምራለን አንደኛ እንግዲህ ተገኝተዋል አዝካራሚና ትምህርት ቦታ ባለፈው ሁላዝ የወጣቶች ትምህርት ሴቶች ብዙ ነበረ ለወንዶች ቢላል ብዙ በጣም በዚህ በ5 አመት ውስጥ ብዙ የተለያዩ የሚተላለፉ ያው ፔሪዮድ እናደርጋለን እዚህ አልፎ ብዙዎች እናቶች መምጣት ጀምረዋል ያው ሻባት ኪስ እናደርግ ማለትም በአንድ ላይ ወጣቶች እንደዚህ ዘጡ ወንዱ ሁሉ ሰፈር ያሉትን ይዘው ከመልሱ ሻባት ምንድነው ሁለት ወራት ወጣቶች የሚያወሩበት የራባኒሞች አውጭ የኛ በሻ ሆኖ አምንተን ከራዱ ጋራ እንደዚህ ወጣቱን በጣም ማጠንከር ያሉ የተለያዩ ነገሮች ሁላም እናደርገው ከ150 ወጣቶች እንደዚህ ይመጣሉ በዚያ ሆነ ሆሎም እየሰሙ በጣም ደስ የሚል እዚህ ያዩ የነበሩ ጊዜ አሁን ዛሬ አብዛኛው እንትን እንደዚህ ዋና የተገናኘው በረብ ኪፑር نقراون يالكتين كان زشونه مود ميكول عربيم שאנחנו רגילים להיות פה במקום הקדוש הזה של הפעילויות שלנו ולצידנו באמת רואים את האימהות ככה ששומעות בעיקר מהשבתות כיבוש וכמה אימהות שהיו פה וראו מה זה עושה לילדים אם זה בבית כל אחד שהוא ממש נאחז הוא נהיה עוד יותר טוב ילד יותר טוב אז ככה שמעו על המקום ובאו אמרו מרצונם אנחנו גם רוצים להיות חלק בדבר גדול כזה פלסטין כן אז אנחנו גם רוצים להיות חלק מדבר גדול כזה שלוקחים את הילדים ובאמת נותנים את הדברים שצריכים בעיקר בפן היהדותי וככה בערב כיפור עשו כנס אנשים הצעירים לא הייתם אולי אבל שלחתי תמונות בקבוצה והוציאו לא פחות ולא יותר ככה מרגע לרגע יותר מ6,000 שקל ככה לפעילויות פה שיבואו ונמצאות וככה זה באמת משמח ממש את הלב וכמובן הכל זה המקום גם שזה לא המקום הרשמי של הרב אבל הרב פה ממש נותן מעל מעבר כל מה שאנחנו צריכים תמיד דוד שיחיה ממש הוא ואני ככה משתדלים לעשות את המלאכה פה על הצד הטוב ביותר הוא תמיד אומר לנו הרב כל מה שאתם חושבים שטוב לצעירים פה לקהילה תזמו, תעשו ואני משלם מה שנקרא וככה ממש הכל פתוח ונותן לנו לעשות באמת כל מה שאנחנו יכולים አሁን ባጭር ያልኩትን ስለ አራቢ ይሁዳ ስለ ቦታው በአማርኛ ለማለት ሞክር እዚህ ቦታ በእውነት አራቢ ይሁዳ ከእርግጥ የሱ ቦታ አይደለም ያው እንግዲህ ነጮች የሚጸልዩበት ነው የነበረ ሊዘጋ ሲል እንደዚህ መጥቶ ከጋባዩ ጋር አውርቶ እኛ መጠን ብንረዳቸው ወይም ደግሞ ወደፊቱ ደግሞ በብዙ ማገዝ እንችላለን ወደፊቱ ደግሞ ትምህርት መማሪያ ለወጣቶች ማድረግ እንችላለን እንደዚህ ብዙ ፕሮጀክት ማድረግ እንችላለን ብሎ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ከጋባዩ ጋራ ካላፊው ጋራ ቤት ክነሰቱ እንደዚህ ተቀብሎ በሁሉ ቦታ ስንሄድ ያፎ ስንል ያው እንግዲህ አራቢ ይሁዳ ነው የሚሉ የአራቢ ይሁዳ ትምህርት እዚህ ኮሌጅ አውጭ መጥተው ቢማሩ አለ እዚህ ኪሎ አራቢ ይሁዳ የሚይዛቸው ተምረው ለራባኑ ይሄ ዋና ቦታው ለዚህ ነው አዲሱ ቦታ እንዳያችሁትኝ አሁን ካስገባችሁበት ከመጣችሁት እዚህ ውሽፑቲ ማርጎ ብዙ ማስ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆን ለዛ አራቢ ይሁዳ አገር ባገር ሄዶ ሀገር ዛምቶ
ይሄ ሁላ ለኛ ህብረተሰብ በተለይ ለያፎ ራባኒዎች እንዲወጡ ወይም 15 አብረሽም የሚባሉ ቁጭ ብለው ሁል ቀን የሚማሩ ለራባኑት እንደዚህ እያስመረቀ ወደ ሌላ ቦታ ብለው በዚህ ደግሞ ተጨምሮ ደግሞ እኛ ለወጣቶች ደግሞ ልክ እኔና ዳቪድ ወይም ደግሞ ራቢ ዳቪድ ያው ሶስት ማለት ይቻላል በዚህ ቦታ የምንችለውን የምናደርገው ለዚህ ለህብረተሰቡ እንደዚህ ብሎ ሲመጣ ብሎ አራቢዳ ሲል የሚያስፈልጋቸው ሁላ ለህብረተሰቡ ብዙ ነገር የሚደርሱት አዘዛ መጠን እንይዛቸዋለን እናስተምራቸዋለን እስከ 12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት በሌሊት እንደዚህ እናደርጋለን። ከተጨማሪ ደግሞ ያው እንግዲህ አመት ሊሞላ ነው። ሴቶችም እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ይመጣሉ። ልክ እንደ ወንዶች ያው እስከ 11 እስከ 12 ይቆያሉ በረብ ሸባት። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ማፍራሻት ካለ አለ የሚያደርጉት በወር እንደዚህ ሴቶች የኛም የወንዶች ተጨማሪ ትምህርት አንድ በሳምንት እናደርጋለን። እዚህ አንድ ባንድ ትምህርት የኦሪት ከዚህ ተጨምሮ ደግሞ አንድ በወር ደግሞ የሮሽ ኮዴሽ የሚባል ስውዳ እናደርጋለን። ትምህርት የውጭ ራብ እናመጣለን። ይሄ ሁላ አጠቃሎ ብዙ ወጪ ነው። በአረብ ይሁዳ ደግሞ እንደምታውቁት እንዳድጉ ወጣቱ ይህም ፍሬውንም ቅድም እንዳልነው እያየነው ነው። ለውጡንም እያየነው ነው። ሴት ወንዶችም ሆኑ በዘው መዝሚን את הרב יהודה שהוא בעצם הראש של כל המקום הזה ושייתן לנו כמה דברים. חג שמח לכולם. שמח. ወደ አንዳንድ ቁጭ